Kailangan ketungan na itong Kasarawi kan. Kayo ang Kasarawi ay Kasarawi senior class. Di ba magawan ko yan ni Manalo Kasarawi senior, mura kang pagkamuwa. Di ba magawan ko yan Wahnparon Penterenikar Chairman isa, ang kamitiyan ng pinapapali, yan kaprata karanakat sa pwukoa ko mga boss. Senior Pastor Sapwellime, Wahnparon, Hamilton Soar, Wahu, Minimin, Soar. Dan takon kita, Mwomwohdiso, Minimin, pwukoa. Dekat. Wabila natin Pohnpei dan yang ujung. Oh, tidak balik. Senior Pastor. Mwomwohdiso, nandan, talik. Malkan dia, kerja seperti itu Pohnpei lau, patrolong itu. So, malkan yang Sapwellime identitas silu, medan yang senior pastor kau buat Mwomwohdiso, senior kau, relay, Soar. Yep, tamu Pohnpei nasa nite patrol. Ni iman petak silu medan, petang kan, medan itu kermain nak Pohnpei nasa nite. Kusaya, sang ni kalangan kau, sang ni kalangan kau, mandau sama-sama. Petak kayo. Petak ko to Mwomwohdiso. Main ka kan sa pangalan. Yatuan, kumain ka ni Nokia. Kauno rahnohte mon Sapwellime Mwomwohdiso. Na kumain ka kasama. Wahnparon Hamilton Soar. Mwomwohdiso. Ieiang Soar dan Renmiala Amal Senior Pastor. Karya Mailpan Nokiang Kauno Koht Sapwellime Mwomwohdiso. Mailpan ujung o sewese ni Amal kapakap o bikin pakongi pweida Amal kin pakong Mwomwohdiso. O kain sakla. Kumain ni Nokiang Kauno o Mwomwohdiso wat Mailpan ujung o minimin dan toto kasampal wat anso koaros. Kalangan seperti batu. Ayo cek dan ketemu senior pastor Mwomwohdiso Saipan, Wahnparon Pohnpei, juga Sunti Maskoro dan Mwomwohdiso Didigan, Wong Nino, Wong senior pastor. Iban pertemuan mulian ki Wahnparon o Kauno Koht and Minimin Mwomwohdiso in Christ in Pohnpei. O bakita pwukoa ino and senior pastor Koht. Nasan ang inopot na tawi ang pasan. Kanong itatok kapwat. Taan patsang nasan ang kaway, sang kaway, sang Kasarawi. O nyanso ni taan patuan tapit at pwukoa. Medyo tayo. Pambansa kang itan kapayata
Sangi Sawas o Mwomwohdiso Court. Iban Kapayata Sangi Sawas o Mwomwohdiso. Kita kayo. Kung inaw kita, mapampaan lalapot o lalapot yung koaros nintong saulang mehlelpene na pang kaloki o kawawa rungamawan Christ. O we are senior pastor na pang kawkawit o papa Mwomwohdiso. Komino kita makampan tetek anso karos ananen Mwomwohdiso o ananen yangami Wahnparon o kauntekan and Mwomwohdiso o saulang kan karos. Komino kita me anso karos kumpang raparapaki kawait o kuburan court mepan kamawyala kakelakala tetap karos and Mwomwohdiso. Okay, sekala. Komino kita nakumpang minimin Wahnparon karos nan Mwomwohdiso nan UCCP pilyangake saulang karos and Mwomwohdiso. Thank you. Background kayan, kalau nak General Secretary, mau dipakai sigo, menghadiri senior neck. Tanay Wahnparon da siluko and ketin certificate. Amoy and Wahnparon watak out the bench certificate work the siluko and ketin work. Koaros and kakman. Siluko and ketin. Met ketin tar me Wahnparon Hamilton Soar. Palikir kamanaman and Queen in Apapali, the church council. Pwukoahn senior pastor and UCCP Nanmal Palikir. Nan Uyapura and Sanwari and Kauno Koht ieiang Kasarawi ni ieiang and May Kauno Koht ieiang Nimaran Kotsang Koht na o Koht na Sarawi. Sign Wahnparon Tipster Paul, Moya President and Queen in Apapali and UCCP, Wahnparon David Philip, Moya Chairman and Queen in Wahnparon in UCCP, Wahnparon Mityon Ne, Moya Sean Kawai, the General Secretary and Sapwellime Minimin and Mwomwohdiso Christ, Pohnpei, the Palikir Pohnpei, o Masi. Kasama senior pastor Mwomwohdiso Chairman Wahnparon Pohnpei, Wahnparon David Philip, o Lolo and kasama.
ketin laud. Bukan dasar ketin laud na ramai. Pakai laud. Oh, Kasarawi. Koht naman. Ini koht naman Kasarawi. Kapal na o sampaw. Yung pinsalong isarap. Main koht na pala. Sansan ang marami kapagrama. Sa kukurad. Ito ang Sapwellime Minimin. Ang mehlelpene. Mwomwohdiso Palikir. UCCP Palikir. Main koht na pala. Pwede ka din man. Nagkita ramas. So sa Sapwellime sa Pohnpei. Nagpit kaway. Mata-mata. Saukan na napali. Proses na nauran kita. Lima jauh main koht na pala. Bulian di Kasarawi. Sansa. Tapi. Ukuran. Kalau. Sapwellime kita. Tapi senior cup. Jonah Wilbur tetapi keiniran ketin kasarawihong Wentak kalau Mwomwohdiso mintuan kurang Mwomwohdiso dengan Sapwellime kelentok Minimin pwukoa dan Sapwellime main koht level kalangan yang kurang Roson kurang Minimin Sapwellime ramon sebelum reukan kurang dia masuk ke main koht level sansa Sapwellime senior cup Palikir Kasarawi dan senior cup yang tuan kurang dan Sapwellime Mwomwohdiso dan Minimin Christ main koht level sewese Kasarawi lagi Wentak tato Wahu kurang masakan menetap main koht level kalangan kurang ketin ieiang ieiang ketin bercakap kain cakap Kasarawi ramai betul kemarin koht na koht Nabil Tola William Theatre Kauno Koht Makita Masen and Wahu Iban Mwomwohdiso eu sentence Budi acompanha na outra Nay Wahnparon Wilbur Kauno Koht Makin sewese nan pwukoahn Wahnparon o senior pastor
so what iban kasapul sang nanay kowa kutak pwede ileler anson kasapul o ieiang kawe me pulukulkan mekan uya kutak inokita meipan sewese kutak and Mwomwohdiso and Pohnpei niarai anan tuan paluarayat pangkahong o iban sewese kutak niay kapakat ansukans. Pagkataan Sir Palikir doadoahk, General Secretary, Wahnparon. Pilisan Mwomwohdiso, mga ketin kubraya, pwedeng sekatan Wahu, pagkakrodogan kuramay, mobil tolan ang pukon patwanda silikon katet. Siliko and katet. Met katet tar Wahnparon Wilbur Jonah, Palikir and pwede na papali on Wahu and Wahnparon and Pohnpei. Nan Wilbur ay sangori, karen Kauno Koht, Kasarawi rahnohte, Sapwellime, karen Kauno Koht, Tumaran Koht Sam, Koht na, o Koht na Saraw. Signed, President and Queen na papali, Wahnparon Tipster Paul, signed, Chairman and Wahnparon in Pohnpei, the Minimin Pohnpei, Wahnparon David Philip, signed, Son Kawen and Mwomwohdiso Minimin, and Mwomwohdiso Pohnpei, Wahnparon Minimin. Congratulations. Sangni ruas, buka balik ke calon dan menkawin. Artikel Wahu Section 5. Articles of Incorporation, bylaws, manual of procedure. Ini bukan yang mana-mana buat negusya. When ni sudah berkasan, pakai lagi, kalau kita ram, sebelum ada Kasarawi dan Wahu Wahnparon, senior pastor ka, pwida o Minimin, moran kursa, kodna, kodna.
Congratulations, Delgoris. Double. Wala ka rin Wahnparon ko, executive bata. Ito, ang siyong kasanayan ng siyong koa. Dapat tayo. Kasih dia mai ko. Langsung lihat di yang langsung bawa kau ya asal yang orang. Cuaca nasar kau tu minimin aramas ekip wanisap pam. Ekip wanisap pam. Alam. Biarkan patuan paten suruh koa o segala macam dari dalam koa dan so. Ni ulang kau kan, dalam patuan kita Ibrahim ada Kasarawi ada Pohnpei, orang mau dan patuan Palikir, orang mau ketin patuan kita. Ieiang. Oke, angkat kan langsung mirang. Iba patuan ko yang Wahnparon di media cermin di sini. Lalu kalian benar kau yang sepak. Father, you wanted to feel